Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Trinidad anak kaw. Nay, apayan anak kaw, di ka mutan sumungbat. Sa dino ti ayan ni Julio nanang. Ay nagrubwatan anak kaw. Anya? Apay, ada ka di masapol mo kan kwa na. Nakasapsapa mutan nanang. Tala 7 nga agrugi ti trabaho da anak kaw. Kat no alas 6 pay lang matiagsapa nanang. Dayta ka man ako nakaw na anak kaw. Ay nawaw, adalakit di kalukwan nga aramiden da dya Julio. Relax ka lang ka day anak kaw. Bigat anapudot ti ulam. Makadlaw ako nanang. Nay, si Kamat Gayam, Mari Trinidad. Naimbag abigat mo. Kastamat kan ka, Mari Hilda. Anyan ti umay mo gatangan, Mare. Saanak agumatang, Mare. Nay, apayan, Mare? Kasla, saan kamutan ang makaisang? Apay, anyat napasama kaya? Makadlawak nga rod iti asawak, Mare. Ay nawaw, anya manen ayat ti kalukwan nga inaramid day ta Julio, Mare. Kanayon ang masapa arumwar, Mare. Day talaang? Atapag, nga da sa bali na ija office da, Mare. Si kakit dimot, Mare. Para nasapa lang arimor, ada-adago sa balinan. Kasano nga rod, no gusto ti atap ko, Mare. Kasano, no adda talaga kasinsin-narak na ijay, Irwar mo man kit de dagiti kawis nila kay Mau Trinidad anak kaw. Amangan no adda ti maalak nga ebidensya dito inanang. Ay nawaw, ebidensya. Tulungan nakman kit di. Pakirwaryo dagiti nagsukatan na iti siledmi. Anya! Agawaan nyo, tama nga no pawid ang dayjay. Nasken amalpas ti panagimbestigak sakbay nga agawid dayjay tao. Ay naan niya aklase ay ti ebidensya asap-sapulam anak kaw. Ebidensya, apod no ti atap ko nga adda babae nila kay ko. Iso akanayon amasapa arumwar. Ay na, awan ano kasta. Day tanto ti pagrugi anti sanyo apag kinawatan anak kaw. Ay gayam. Di yung manan ibagbaga iti asawak ti may papan iti panagim imbestiga ka nanang. Ang mga numaylaw anyon tumanan nga agistorya ken kuana. Di Julio ti sumungad anak ko. Ilakyo pa'y laang tiri daw nanang. Ay nawaw, nalabasan ti kastang aramidam anak ko. Ilakyo pa'y laang, tadyak na isubli dagiti kawas na iti aparador. Ang mga numakadlaw ti loko. Ay, jak amuken ka anak ko. Aramidan nyo latan ti bagbagak nanang. Di yo pa'y iluklukat. Syaktun ti mangilukat inton madamdama. Ala, sikat ti makaamaw. Gam kita Di nakiramraman kadagiti kalukwam. Nalawag kaday. Wen nanang, relax kayo laang. Sa anak nga ag-recruit iti kadwak nga agimbestiga. Kabailak daytoy nanang. Apay ala kabaybayag ka may lukat itiri daw, Trinidad bakay? Ay, kwala kay. Sa payag kalkalingatan ka. Adda ka di parikot? Ay, awan matkit di lakay. Kinapudno na. Kaririing ko laang.
Si Kangay, apay nga ita ka lang nga nagawid. Uwan taado ti naramid mi a report iti office. Manan? Katuwan mat. Apay, saan ka amamati? Maala, mudto yung tabag mo. Agpalas ka matlaangan. Tamangida sarak iti kanan tayo. Itaman pa ya saan na napulot ti ulong bakat. Awanan ti ado asao. Agawam kit di. Inton kwan, ibabawik. Ay labaw, nasapa ka mat ang nakariing Trinidad bakat. Wan ta isaganak ti balon mo lakay. Nalpasen. Anya? Agpilisak lang, tagrubata kon. Nasapa pa'y mat. Wana, ta masapa nga agrogrog iti trabaho. Amo mat anaskan nga gagatak. Tapno may promote mat na tao Di bagam kit di. Ada kasinsin, narak mo iti office yo. Iso akanayon amasapa ka. Adala ang maduktalak. Agsagana ka talaga kanyak. Oh, napauli magkamatan bakit? Ay kwa, okay akla ang lakay. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam Trinidad anak kaw. Sumuro tak itinalaing nga asawak nanang. Anya, adala ang kayat ko apanagnagan. Ay masapul aya nga aramidam ti kasta anak kaw. No nasken asumuro takken kwa na. Tapno masungbatan dagiti sa ludsud ko. Aramidak nanang. Amukon no asino ti babae nila kay ko. Hazel tinagan na. Kasanubat nga amom anak kaw. Basta, Hazel tinagan ti babae nila kay ko nanang. Ay una yan ti kasta. Agpakada ako nanang. Amangan kit dinudyak masiputan ti pagturungan tinalaing nga asawak. Nakitam ka ni tinakitak pare Julio. Anya ti nakitam pare Alberto. Di mo ka tinakita sorsorutan na kanibagat mo. Anya, ita niya kumaaga po sumurot ni Trinidad ni ti office pare. Ay dati saan tayo nga mo? Nakita ka nagturong iti parking lot itay pare. Aganat ka. Amangan no agim imbestigamot ton ti asawam. Awan mat kalukwan nga aramidag pare. Amo mat agiti babae. Nalaing dagiti ang sospetsa. Numaminsan uri tagtagainap da panunutan da apod no. Uning agpesaw. Adakat madlaw ko kan bakat itay agsapa. Makita pare. Mga no agim imbestiga ni bakat mo iso akasta. Ang bayam nga agim imbestiga aging ga akay kayat na pare. Awan pagbut nga taawan matdakas nga aramidag. Nay, si kamat ti lumabas, Mari Trinidad. Sa dino ti nagapwam? Di talaang mare. Sa dino nga road, Mare. Iti pagtrabahuan nila kay ko Mare Hilda. Anya? Malagip mo ka tay na istoryak kan ka idi na minsan. Akanayon amasapa arumwar nila kay ko Mare. Amo ko no asino ti babae na. Ha? Asino mat nga iti babae na, Mare? Asino pa'y kuma? Dayjay Hazel Hazel? Hazel tinagan ti babae. Katrabahuan na. Anya? Saludsudam tuman kit di kanila kay mo Mare. Mabainak namin asumrek iti office da itay. Nagpatingga aklang iti parking lot. Numabalin, alaan na matlaang ti contact number da dya a babae. Tapno nalakaklang ang makontak. Kumusta nga iti napanam Trinidad anak ko? Nabiru kam ka day ti bagbagam nga agnagan iti Hazel. Saan pa'y nga rod nanang? Nagpatinggak lang iti parking lot ti kumpanya pagtrabahuan ni Julio. No asino mat ngamin tinakadamdamagam nga Hazel tinagan ti babae nila kay Mau. Basta, reliable source ka di mo lang anak ka. Amangan mo no inulbudan na ka no asino banday ta nang idanon kan ka. Ay nananang, maamamok to no asino dayjay a Hazel. Ay na, imbis asay sayagam ti oras mo kadagita banag nga awam mo kais-iskan na.
Mapan ka ki di makipurdiya tapno matulungam nila kay Mau. Ay sana mabalin nanang. Sigurado ak aday jay a Hazel ti makagapo no apay akanayon a masapa nila kay kung ag-report iti office da. Nasaya at matasimmang putkan, Alberto. Adaman ti saludsudak ken kalakay. Anya dayta, Hilda bakit? Adda ka di katrabahuan niya ang agnagan iti Hazel. Hazel. Awan mat. Apay ka day. Sigurado ka. Putno ti bagbagak. Apaya. Asino dayta, Hazel? Nadakamat laang ni Mari Trinidad kanya. Alya. Hazel kanu tinagan ti babae nila kay na. Katrabahuan niyo kanumat. Ay nawaw. Awan nagdagan iti Hazel na katrabahuan ni bakit. Unay kan. Isumot nga mintin ako na ni Mari Trinidad kanya. No asino nga tamot atin nangidanon ken kuana. Salud-sudan kini kumarim. Basta siya, awan amamok katrabahuan may ngagnagan iti Hazel. Agkapita pa'y Mari Hilda. Agyaman ak Mari Trinidad. Anya nga mintay ko na mga umay mo ibaga, Mari. Sinaludsod ko kanila kay ko ti maipapan iti ibagbagam a babae nila kay mo, Mare. Kat, anya nga iti ko na Mari. Awan kanu ti katrabahuan da nga agnagan iti Hazel. Kasano ko mga awan, Mari? Kasano nga awan? Kat no natagtagainap ko kat nga rod. Anya ti ko na, Mare. Natagtagainap mo lang nga da babae nila kay mo? Wen, Mari. Dayjay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa iti pagtrabahuan na. Ay awan mon, Mari Trinidad. Tagtagainap lang mo't gayam. Saan aya sinyalis dayjay, Mari? Ah? No nakitam a mismo, mabalin siguro, Mare. Ngam no tagtagainap lang. Dayta ti saan ko asigurado. Makakatawak man iti dayta Mari Trinidad, Alberto, lakay. Apay di kumarim Trinidad bakit? Malagip mo ka daytay sinalodsot ko ken ka idi na minsan nga aldaw, lakay? Di may papan ka di tinadya Hazel? Wan, Hazel kanu tinatagtagainap ni Mari Trinidad a babae nila kay na. Kung nagtumot ngamin kan ka, awan katrabahuan may ngagnagan iti Hazel bakit? Ibagagtuman ti may papan iti dayta kan pare Julio. Aywan, idanon muntukin ko na tapno ammo na lakay. Ken no mabalin lang, ibagam nga ipalawag na anaimbag ka ni bakit na no apay amasapul amasapa nga agreport iji trabaho yo. Tapno saan nga agsuspit siya jay tao. Kasta ti arabida kinton bigat bakit? Masapa ka manan arumwar ita, si ka Julio. Ay nawaw, kaslasaan ka matanay ruwam amasapsapa ak arumrumwar bakit? Agpudno ka man kanya. Asino ni Hazel, ah? Hazel? Agin didiam mo ka pay laang. Ay nawaw, awan amok dita bakit? Iso ka diti makagapo, no apay akanayon amasapsapa ka nga rumwar, ah? Ni, o sino mo't tinakadamagamit ti dayta? Di mon saludsudan. Song batam kit diti saludsud ko. Awan amok a Hazel. Jak mo dayta a tao. Sikakit di mat. No sino man tinanghidandanon kan ka ti dayta. May salang ti sigurado. Inulbudan na ka no asino man tinanghidanon kan ka. Apay nga rod akanayon amasapa ka nga rumwar. Saan ka di nga imbagakkan kan, amasapa ak, taad da habhabulag. Kaya't kumatan ti may promote bakit? No saan mo maawatan tayo ay kat adakan kan Ah? Pangaasim ta di kag kasta. Trabahok ti maapektaran iti kasta nga aramidem. Labas ba man, tikas jay apa nagsasaom iti asawam, Trinidad anak ko. Ay, no saan ngagpud no, inaldaw ama kangag day jay Julio kanyak nanang. Daa, ilibak na pay lang amin, natagtagainap ko lang arudan, nakitak idadwa. Ay nawaw, ulitan man ti imbagam anak ko. Nalawag ti nakitak iti tagtagainap ko nanang.
Isu akanayon ang masapsapan nila kay ko. Tagkit kita da iti dayjay a Hazel iti office da. Tagtagainap mo lagayam. Kasta ti reaksyon mo. Wen ta sigurado ak nga adda ti kayat asawan dayjay nanang. Sinyalis dayjayan. Ay, sinyalis ba't alawlaw at manak ko. Tagtagainap la dayta. Amangan no daytan tipik to tinalabas apa nagpampanunot mau. No kasta makit-kita mamasapsa pa rumwar nila kay mau. Ngata, nana? Ba't tripad samad pare Julio? Itay pa yung makatlawak Kasanumat ngamin pare Alberto. Pagsuspetsaan nakit din ni bakit ko nga dati sa balik. Huwag kagpasaw. Adakat na istorya ni Hilda kanyak pare. Istorya ka ni bagat mo kinkwana. Anya reta pare? Anya kumapay. Di may papaniti babaim. Anya? Huwag pare Julio. Kanayon ka kano amas sa parumwar. Hindi kwan, natagtagainap ni bagat mo nga na babaim. Hazel ka tinagan na. Katrabahuan tayo. Ay nawaw. Adda ayamat Hazel na katrabahuan tayo. Tagtagainap na lagayam. Ang makapagsaw kanyak. Ay na, yung saritam ni bakit mo pare. Ipakaawat mo na sayat kan ko na. No, payanas ka na masapa kang ag-report dito yung office. Tapno saan nga ag-overthink. Kumpurmi pa ikit din, di matagtagainap na. Trinidad bakit? Agtugaw ka man tagsarita ta. O anya, nakarik na kamutlangan. Ibagamon tipudno kanya. Tagtagainap mo lang matgayam dayjay. Ay, uray pay. Sinyalis dayjayan. Sinyalis nga adda babaim. Isu akanayon ka amasapa rumwar. Bakit? Saan mat nga amin na tagtagainap kat pudno? Natagtagainap mo lang siguro dayta. Gapoy tinalabas aparang pampanunot mo. No kayat mo, sumurot ka kanyak ija office inton bigat. Apay kumapay laang. Tapno si kaamis mo timang panagnag nga awan katrabahuan mingagnagan iti Hazel. Ken tapno agsardeng kan. Ngamin, apiktadon ti trabaho iti kastangar aramidem. Sige, lakay. Kasta ti aramidag. Pasensya kan, no naapiktaran ti panagtrabaho mga po kanyak. Inton maminsan. Pangaasim ha, sana kumpurmi ti pampanunutem, tatrabaho lang ti gagarak iti office, saan atap no agbabae akas iti pampanunutem. Ay nawaw! No adda parikot yung agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.